Yego. Yego, injira. Aramutse bwana Burugumesitiri. Waramutse rusisibira? Yego. Babantu bari bitabye. Nibinjire. Mwinjire. Mwinjire. Ngaho rusisibira nyureka. Vuga ko byagenze. Gira vakani. Basanze wanjye nta kintu twavuganye, nta kintu nabatwaye, sinakubwira. Banyenzaho, bansamerwa ngo nimbahe ku mayoga nahishije, mbabwira ko rwose nta nzoga nahishije. Sinakubwira. Uyu ngo aratangira. Uyu nguyu muri hano nguyu. Gomeza. Ngo yangurije amafaranga, ngo ni nyamwishyure ngo nabaje kwisengerera. Mubwira ko nta mafaranga yigezamo. Uyu nguyu nyababiri nawe araza himba ngo yandageje inyana. Ntayo yaguhaye. Habe gusa ko wowe numva waragize umuntu inyana kuko ntimunandikirane cyangwa ngo mutore n'abagabo mubamenyeshe. Uriya byanafashe. Yarahimbye rero nagiye kubona mbona bwa mbere na mbere ngiye kubona mbona azanye isuka. Shabura narahimbye ntabwo ntaguze. Hano ntabwo ari mu isoko. Burugumesitiri range nyene nari muragije. Mbabwiye ko muceceka ni muze. Wongera kuvuga ahubwo ndamufunga. Ngiye kubona mubone pfo mu bwatsi wanjye arimo ari magura ibyatsi ngo arimo arahinga. Ngo twarabuguze. Ngo yampaye 2020. Byahehe. Burugumesitiri ko uzi ko umurima ukomeye koko ukemera gutanga amafaranga yawe ntabagabo bahari cyangwa se ngo bimenyeshe n'abategetse nkamwe. Mujye hino mwabanyarwumuntu. Uyu mugabo ntimwamukubise koko. Ceceka nta umva nshaka hano. Ni inama baramukubise cyangwa ntimwamukubise. Ni inama bagiye. Isisibira nawe ceceka. Bana Burugumesitiri twaramukubise kubera ko rwose yaduhemukiye ntawabihakana ibyo ngibyo twaramufashe. Wowe witwa ndi hari? Iyo nitwa muri hano. Umugabo urabiranya namugurije amafaranga 1000. Hambwira ko nagurisha ikawa zazanyishyura. Haba none ngiye kuyamwishyuza atangira kumumerera nabi. Arahakanira atsemba. Avuga ko ntayo nigeze muha. Hanyuma se wowe witwa ndi? Je nitwa Nyababiri. Uyu mugabo rwose namuragije inka. Nyimpa kumanywa izuba riva. Ngiye kumubwira ngo ansubize inyana yanjye ko nifuzaga kuyigurisha ngo nimara ubukene antera utwatsi. Inka arayihakana. Je nitwa Byanafashe Kirimenti. Wanafashwe? Mwene. Oya ntabwo mbivusereza ngo witwa ndi. Byanafashe Kirimenti mwene rutekoro nkuma amashyi. Sa sekuru zawe nshaka. Usubiza ibyo nkubaza gusa. Uyu mugabo twaguze umurima amuha amafaranga. Namahaye rwose amafaranga 2020. 2020 ndayimuha hanyuma ngiye kuwuhinga arambuza ngo nta mafaranga nigeze muha. Mukumukubita se mwese mwari mwahuje umugambi? Ngaho bambarize. Buretse. Ngaho none muzana impapuro z'amasezerano mwagiranye. Niba hari n'abagabo mu bavugi. Baze kubyemeza. Ngaho wowe muri hano. Gira vuba. Umva giye rwose usisibiranya asanzwe ari inshuti yanjye. Namugurije amafaranga 1000. Mwintera igihe. Nabajije inyandiko. Niba uyifite vuga. Niba ntayo kandi nabwo Burugumesitiri kwizerana birasanzwe. Nta nyandiko mfite. Agenda Nyababiri. Nta n'abagabo. Wowe bise byanafa. Gira vuba. Mva bose umugabo twariho tuganira. Tuza kugeraho ambwira ko afite umurimo. Nkaba rero rwose nari mukeneye cyane. Muhe 1000 byanjye 20. Waguze umurima nta bagabo bahari. Ndagapfa nabyaye nta n'ubutegetsi bwa komini. Naramuhaye pe. Oya nushaka yina ryango minazanye byinji ubutegetsi ntabwo buzireba. Mwese mutega amatwi. Mwiyemeye ubwanyu ko mwakubise uriya mugabo usisibiranye. Kandi mumukubitiriwe mu rugo. Igishuba cyari cyatwije cyari muceceke. Amafaranga. Fata amategeko ngiye kubagezaho. Kandi wonye nugusakuza hano hari ingufu za komini. Imyireguriye yanyu nta shingiro ifite. Nta imenyetso mwatanze. None rero buri muntu agomba gutanga amafaranga y'indishyi yakababaro. Byanze bikunze. 3,000 kuri buri muntu. 3. Nababwiye ngo iki? Ibyo rwose. Nababwiye ngo iki? Bigahabwa wagira urugoma ari we uriya busisibiranye. Mukava kandi uko muyatanze nta urenga hanga hano. Bitabaye ibyo ngibyo murafungwa kugeza igihe muzabona ayo mafaranga. Mwabyumvise? Twabyumvise. Uretse ko munatubindikiranije hanyuma ayo mafaranga twayageneye. Nategetse byarangiye kandi ibyanyu byose nabyumvise. twazayazana ejo. Yego mutware ntaburana n'umuhamba ariko rwose mutubabare twazayazana ejo. Ese ubwo hariterwa yiteguye. Ejo twayazana rwose. Hari tuzi ko ari twe twari. Noneho rero mwe muhagaze gato. Nuko yaza nose ko ari 9,000 nta numwe agomba kuva. Ntabwo zari zuma. Oya yaheru sisibiranya. Uwo mwasagariye.
kandi nongera kumva n'undi rugomo rubaturutseho na gatoya nzabafunga nta mbabazi nta n'imbabazi muzagirirwa na gatoya yampana nzabaca amafaranga ntawe nzayimutegeka kabiri mubizirika mugira ngo murumva mumvire mubi mugende muzogenda munziza iki po muzagaruke kunzeza no mwikosoye utese muvanga kuriya mugabo natwe yaraduhemukiye